May ni som thum pakhat Times of Mizoram News Analysis ngai thtu te chibai Tuntum News Analysis a chuan separate administration hi kuki zo chawin an deal lo a hmor bok na tur 6 schedule naga anga tangkhul le zeleng rong in pumkhat lo chan Manipur tuifon hun poimo hemi chungchang hi news commentary kan ngai thladon ani ama sabera nimina kan puanta kharam vai phei khwa thil thlengkha tlem han soibel la ila Kuki CSO te chuan NSCNIM le antho pui Zeleng Rong United Front ZUFK thilti nin an ngaya Kuki Students Organization Sadar Hills chuan Nimin Khan thuchwa an siam ve ngala Central Force Gorkha Regiment le 158 Battalion CRPF 10 combing operation an nei mek line Kharamwai phei khwa hi ZUFK le NSCNIM le sa 10 an hal ni in an soi Leimakhong Army Headquarters satangin Kharamwai phei khwa hi kilometers somthum panga vela hla ani chenna in panga akangral tin le thot bombukor pathum lai mu ani boka ral khatatanga an kap al ni in angai thaya chuwangin Central Force ten helpol te hun siam sakin an en liam mai nia pu nahi adik chia lo thai silai mu hian sipai le civilian a clear lova security force te point an zui thot ngam big lo ani mel TM ka somtak ambush kha Manipur Police chuan kuki helpol te ti ni in an soya Manipur Truck Owners Welfare Association MTOWA chuan driver thita Nitish Kumar chung te hena zangna domna cheng nuai khat an pe a police liampo cheng singa in an kan bok Chief Minister Y Khemchan Singh chuan Nitish Kumar chung te cheng nuai som zangna domna Manipur sarkar in apedon ti apuang tabok Kharamwai phei hal thungrul na ni om takin Voin Khan konsakhula in ka na om le boka Kuki National Front KNFP nerin helten nagapa an kapa abana hliamna tak atuarani konsakhul naga te soidanin an khotui lak na hi leilon vai phei khwaten an ti chiat saka chumi siam thatura kalmi pali te chu chomhadar somle achan ve khan bayan to ka mi pakhatin hliampui atuarani Total shutdown ti top ani chan sarkar le Kukin pi Manipur in biak na Kukin pi Manipur KIM chuan me ni som thum nimin khan thuchwa siamin Kuki zote del naram zong huap total shutdown chu thule ma chu ti top ri ani thu apuang ta Join Kuki Zo Civil Society Organization Tribe Council le Student Organization tenen in ron khom na le soi ho na voitam tak nei ni in me ni som ni pakwa le ni som thuma te khan Manipur State Sarkar nen in biak na omboka Boruak athazongin ain hermek nia alana wangle Sarkar in chaktaka malak zui mintia ma wangin total shutdown hi ti top lailok kan rem tita ani ti inan ziak KIM chuan total shutdown ti top na hi kuki te chaklo na emo tlomna ngai turani lo mi puima khuanga in sarkar tan rorel na dik kalpuyani thainan le kuki zo te thilphut sarkar in dan anga ati hlotin sak thainan hun tha siam sakna ani a sarkara rin na hatin thutluk na kan siamani kan din hun aphet wangemo kan thilphut le chanvo te phat sanna ani lova ril rupui tling takin sarkar thopui kan tumna ani soisak le nek chep kan tuar reng chungpoin kuki zo te hi kanin beng dai shama do thei takin sarkar kan thlopani sarkar rin na kan hang bokin sarkar po hian ti takzetin mu theile langtlang taka ma alak kan be sei takzet heti lai hian KIM chuan shutdown chol chung hian sarkar malak na athlir reng dona malak na achak lawa ngai thale ti khotlai ni chuan total shutdown le dodal na chi hrang chunjom turin minnor lui donani chutiang hun sarkar in rorel na dik athlen lo wanga boina omani chuan sarkar mo ani ang ti inan zia tin Kukin pi Manipur chuan Kuki zote in pumkhat na thuoi na le malak na zonga lom thu a soi bokani United Naga Council le All Naga Students Association Manipur an samte ultimatum ai chuan Kukin pi Manipur in sarkar akar na hi athok na jok na in alang Manipur Inquiry Commission Many som ni pakwa khan Manipur Violence Inquiry Commission Chairman Justice Retired BS Chauhan le member panhi Sri Himanshu Sekardas IS Retired le Sri Aloka Prabhakar IPS Retired te chuan nithum cham turin Imphal an thlenga many som thum pakhat hian Manipur an chwa sanang
Inquiry Commission hian Bishnupur, Chorchanpur, Imphal West le Imphal East District Relief Camp le IDP te omna tura sak housing complex te antloa Torbung Relief Camp Chorchanpur antlo huna Commission Secretary Mohanlal Meena le Manipur Home Commissioner N Ashok Kumar tepo antelani Chorchanpur DC Hovin District Official ten antroyom bok Commission thil tumber chu boina achwa dan le achan chui chian boina ain dot choudan le state government lama inthladana aumem boina azwal kai tak chiam chan heng te hi anjir chiang don ani tin commission hian recommendation thuron asiam thei bokanga khatiang civil war boina om to lonana sarkar malak na tur le remna tluan tling nun phungpa nga yom le theina tura thuron tepo an report tel don ani kumthum nuwa po inquiry commission hian relief camp tlobak mason na anla nei lova nambua yom to lonana sarkar malak na tur thuron siam tu turber anin thlada boka naga kuki boina hi chu a om hlia ani Manipur CSO te hian inquiry commission hi tlon kan tum nge ni report thelu thwai turin kan nor lova kan jim to lo khop mai hetia kan sejol chwa zalen lutuk hi chuan November ni som nia po report an pe fel mel lo khop mai tumruk ngot commission tram hi po sei ani to a civil society ten o kan chua a hun te viawani separate administration hi ku ki zau chawin an dil lo a morbok natur 6 schedule naga nga tangkhul le zelengrong in pumkhat lo chan Manipur ti phone hun poimo hemi chungchang hi news commentary kan siam don ani zelengrong hi nam intel khom kona nomenclature chuan alo fu ber om mange katitrin zemi liang mai le rong mai nam in phuar khomna zelengrong hian tribal dangte ang bokin helpol nain India sarkara demand an nei ve a Zelengrong United Front ZUF Noya hian Zelengrong Statehood Working Committee ZSWC chu kumsang ni som ni pathum October ni som khan din ni in Assam Manipur le Nagaland Zelengrong mi puite tan state an demand ani Manipur state Zelengrong mi nuai thum tling lo deu an oma Nagaland Singsari vel Assam Singkhat vel an omani heta tanga lang chiang ta chu state demand an ni a an hudon ani chuan Manipur state hi sa thlak ani don ti alang reng kuki zole zelengrong te hi UT le state demand an ni a meitei te tan atu jok hinge du saktur an clear thiam angai tak zet tin NSCNIM chuan zelengrong minga state demand hi an thlop lova December sang ni som ni pathum pok khan Zelengrong United Front ZUF Zelengrong Statehood Working Committee ZSWC le India Sarkar third round of talks in biak tumthum na turkha ti sukuk anlo tum to a ZUF Kamson faction hi Zelengrong atanga in lasang NSCNIM proxy anga om anni kumsang ni som ni paruk mai ni som ni pakwa khan India Sarkar le Zelengrong Statehood Working Committee ZSWC chuan atum somnan in biak na an nei le to a Ministry of Home Affairs Northeast Advisor AK Misra Thaktu Ajit Lal Nwaya India Sarkar le Zelengrong te in biak na masaber ani Zelengrong United Front Information Secretary Lois Gangmei chuan press statement siamin New Delhi huna 10 round of talks a khan Sarkar palai thar Ajit Lal lomlu na le in mel riat na annaya tun hun thlanga mason na omte chom nun zel an remti a Zelengrong mi puite political demand huap zautur in remna aum ngai thainan malak chodan tu road mem duan an remti bokani Zelengrong People's Convention ZPC chuan state pathuma omdarte kumsang khat zakwa somriat atang khan rorel na pakhat hnuaya hruai khom atuma ma se ral thwam chelek lo chuan akal thui don lo nia hriat na anneya kumsang khat zakwa somkwa pathum parent district Nagaland Convention a khan Zelengrong homeland apian theinan an thalai te chu an thiam angam hala turin zalen na an peta a kumsom pariat aliam nuwa Zelengrong United Front hi February ni som ni panga sang ni som ni pakhat khan din anita ani kumsang ni som ni pathum mai ni thumbai nu hian Manipur politics in lumlet dan hi hriat thiam ahara tribe then khat chuan solution om don ani chuan tangkhul Zelengrong kuki zomi mar anga autonomous council mu anbei sayani state le union territory hi chu
tum asan chuan tlak na po asang tiawanga dil ve chot kan ang tabera Zeliang Rong te po hi Manipur buai hnuwa revival changve chawan ni a Zeliang Rong Statehood Working Committee ZSWC October sang ni som ni pathumadin ani na hian meitei ku ki buaina an thlir dan alanga chuwangin tangkhul te cho chwa naga ku ki buaina inrol thuk emo NSCNIM hnuaya in barlu thaina tur angchi hi an thlop lo ni in alang India Sarkar hian Manipur Tribal Tetan 6 Schedule Autonomous District Council semdon ta se naga anga intel khoma tangkhul Autonomous District Council hnuaya ai chuan Zeliang Rong minga ADC mu hi tunge thanglo zo kangni lai mara chakma Autonomous District Council te po hi tuifon laya anlo dil ve awangin an humayani tuifon ren hnuwa marten nunna za chuang lai chan pha in an dila Sialkal Range Development Council SRDC anglek an hua chupo tumthumngot arms lay down hnuwa ani Sialkal Range Development Council atan hian nunna chan an omlowa loma wanga lungphu cholan omani chuan thuran ni se Zeliang Rong te hian Greater Nagalim le Nagalim State ai chuan anma ni puala 6 schedule ADC hi an thlang fe zo kang chutiang bokin zomi le marte po an niang Assam Rama Kuki le martengei po Welfare Council sangveve an buai puya building lian pui pakhat chunga thenom te ne na chen ho ain mani ina khosak rel kan thlang vek jok ni in alang In search of identity a search for identity hi tribe council tam tak buaina ani a namle tong pathian in min peta sa hum him timzel photang o anti ni berin alang